A drugi po redu večeras dolaze nam gosti iz KUD-a Vesela šokadija iz Gundinaca, koji će evo izvesti svatovac koji se pjeva kod djevojačke kuće, a tema ovog svatovca je druga. Pa tako kažem: drugo moja, druge se udaju, mi nećemo i one se kaju. Drugarice, za miloga Boga, ne možemo obje za jednoga. Drugo moja, moja drugarice, jel ti žao tvoje pletenice? Drugujemo ja i moja druga, mila mamo, i kad se udamo. Biće tu i muška pjevačka skupina koja izvodi pjesmu na utvaju, onda će uslijediti jedan splet kola i na kraju programa kojega su pripremili za smotru svatovskih običaja i napjeva, naravno ide i neizostavni bećarac. Inače, ženska pjevačka skupina, a evo sad nažalost su nam iza muškaraca pa ih ne vidite dobro, ali ćete ih poslije vidjeti nešto bolje. Spremljena je u nošnju koja se navlačila kada svi svatovi navečer dođu u mladoženjenu kuću. Reklo bi se onako pošokački, spremile su se na lagano. I inače, što se tiče KUD-a Vesela šokadija, treba ga isto predstaviti pa reći da iza sebe ima vrlo bogatu i staru tradiciju, jer se rad KUD-a prati od 1927. a već 1932. KUD je bio sudionik međunarodne smotre folklora u Zagrebu. Manju pauzu imali su samo za vrijeme Domovinskog rata, a za svoju osnovnu zadaću kažu da im je zadaća istražiti, naučiti i na pozornici prikazati dio prebogate kulturne baštine Šokaca, starosjedilačkog hrvatskog pučanstva. Opet ću se malo ja referirati na naše zgodne snaše. Vi zapamtite moje riječi pa poslije pogledajte. Kažu, na našim snašama posebno se ističu jagode, na djevojkama isto, pa u Gundicima za tako nešto lijepo kažu: lipe su da ne daju gledat u sebe. To ćete malo poslije vidjeti, sad su nam, kažem, u prvom redu momci koji evo nešto gunđaju kad ja kažem da su one lipe, ali vjerujte da je to tako. Poslije ćete ih moći pogledati bolje. Milojte, evo sad ćemo ovako malo momke gledati. Da bi nabrojili njihove sve nastupe, radio i TV emisije potrajalo bi predugo, reći ćemo samo da su uistinu bili koje kuda i svakuda, pa čak i u dalekoj Americi gdje su bili u pratnji šiškovačkih svirača, neki od vas to sigurno znaju. Bili su u Bugarskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Češkoj i tako dalje, znači naputovali su se, vidjeli svita. Muška i ženska pjevačka skupina rado pjevaju pučke crkvene pjesme, česti su gosti na takvim smotrama, a dio svojih pjesama zabilježili su i na nosaču zvuka koji se zove Mojim Gundincima. E pa Gundinčani dolaze večeras u Šiškovce, pozdravljamo KUD Vesela šokadija iz Gundinaca.
Evo sad bolje vidite ove jagodice, pa evo zaplješćite im još dok odlaze naše Gundinčanke i